Manipur Sarkar na ikoi ne horok pada ki Chief Minister ki haksel ki tengwang ana free the lying han bagi scheme je horok pada hujik phau pada mioi lakh ani ki mathak the lying gare karor sani ga marfu hai na government na free the puthok pi gare mayam ge phau boy khoi si independent kingdom moina country moina leye adu manung dai khoi even ikoi ki constitution kari kari siam na khoi Manipur chalai ramme lewa ga moina adu mathung 1949 the Bharat merged over ne adu statehood pi dana koi na lab matung da 1972 gi September gi sorry January gi tarik ma thoi da ngasi numit che sida statehood phang bane adu ngasi 54th yankai ga mari rak suba du gumba statehood day celebration ne adu na ai mayam da madu gi best wishes pijari loinana Sugumba, Equigi Tankulaze Katamnao long, Southern Tankulgi. I'm the Marueba Kun Mayam Pulaga, Youth Mayam Pulaga, Pangtol Liver Sports Meet, Sigi Democrats, best wishes Pijari. The Sugumba program Sidaiga Laminazari by Honorable Minister Kalik a one by one header again. Aduga Honorable MLA Singh. Chairman Singh, aduga organizing committee sugumba Tankulaze Katamlo Longi organizing committee Riha village ki chief aduga church ki pastor aduga aigi maruk hopping sant Prisho, aduga Bharatiya Janata Party ki koi okul ki mandal kari kari shula ame, noi mayam punamak, tai lebiri ba, nangsin biri ba, cultural troupe, aduga club mayam, kun ki representative sanaroi mayam, village chief Singh, punamak po ikai kumna bustari lunar media ki friends. Ay matam sangna lauro ige, koi kanosi. Saya kerana nak kata punya tu ngasih se pangjen naruba. Saya ini hanya statehood day duga, adu ki program tu luar kaya sangam dan numsi tu direct lab ni. Adu mayam suara mana? Saya ini nungsa marak tu paham itu. Suara mana? Ngasih ekoi na, ekoi ki tangkul gisil nauksing, na sumai na, kun mayam pulaga. Youth mayam pulakana interaction to riba maro in sports activities there is a yam appreciate to we ay sai lak pada sigi mamangi singji sikatang ubada ingonda yam nungai jaba greenery full of trees si dum ubada hai ngasi je khara di piram dayaro dore moise na yom khallagala abre Maramdi, you are carrying the nesters, you are preserving the nesters. Atai jaga salu badari kam ninge. Lo ne yan thalla ka poppy, hey. Who have been spoiled by few peoples, by few greedy peoples. Koi mangal le, youth ching, drug ta. Karida, adu ngasi na koi mayam na taurakana sumba sports ki momentum, health, haksang faradi wakal faradi apa batabuk tongni. Adu nai, adu ki thawai nai lake hai na lakpani. Adu ko sigi layer maybe infrastructure, hoi, natural, yang benda tu kimatik pung huning ni. Ay rihagi aduga tay swagi naik bring mapithel gi kari gi leire khungi khunja sing I appreciate we dam se saram drabani IT to dai de gi hawraga dom aina ngasai honorable minister Govindas na hagi bada dam si makhong sumai yung khalaga makha da tawraga dom pallaga dom stand still layer mabani isona san bidra ingon matam tu da IFCD gi Minister P. with the guy Laga. I need Christmas ki Mamang the Laka and I
seminar ama khallaga surrounding village ki sip leaders in kor kan madaida Christmas ki sini kari sharing to minar kanda masi kana rakani Manipur praja mayam ki kana rakani Tangkhul mayam ki kana rakani aduga laiba ki kana gani masi tawse and haibadagi thingnaram lainarma mayam du loina tawr kanda matam du the government ki policy su soiram balai mamangi da yum mama kaibadu ki yum mama ki khak pir ka ta yeng biram da ba ground nama leibadu ground nama semna na ba ki khak tor ka ta yeng biram da du mayam leram me mu ai lakpadagi matam du ki leader sing tanar ga centered tawr kanda nasigi infrastructure mayam si yum mama ki ani maman pigadabani adu tawgodabni ada tawgodabani tor kanda mayam ama package ama sema kanda yanagi bane du ngasi de kayam kanare ngasi ising sile ramina ising mayang gi thakpagi phange loinana surrounding the leiba praja sing nga sarkar na free da thada bire pharaga yolaga kana ba paisa phangbade koi neighboring village sing na kanaina chum sange nga porpo soi na ningon na poram do kiji kun hena tauba kunithoi muk chawi aduna sigi kana buse project makal makha ki project to gudori akogi hi lamjen to we aba motor boat koi be aba tourism gi oi ba achouba posak khara akoi we have already planned on the pipeline adui mathakta hoje akoi sida power plant ama koi gi kaino do hydro nate solar power park ama sida sem godori 35 crore muki already approval lakhre ai madugi jatra hunba ino kanol ai thuna lakane mo ai koi mangda sangse let us forgive how give how kare yare koi mangda sangse phattaba mi gi wata ganu phattaba maitai ga tangkhul ga khana hanaba tangkhul ga adu ga khana hanaba maitai ga adu ga khana hanaba sing ga tangga laptho hanaba sil ga vote kar hanaba honaba politician yam leibani be careful from them sing the development tawramde tamda development tawramde lauru ga dum lai thabak tem tawramde hai riba sing lauri ba sing gi mogi ahla man sing loina mantri wer manga tani mla wer manga tani akoi tangkhul chief minister ni le remena minister leirmena ado hojik sidai da ada pura kanda sai thokani singi tampang na hau re lau re na ado akoi government silak podagi singam ri tam da paikhali ba project mayam se nuinga angani akoi na white paper puthok pani population gi matung ina 60% in the valley 70% 30% hill dani but development ki project thadar ko matam dadi budgetary 45% single thada in white paper puthok puni white paper puthok kan dadi ngangam mayam ro tumin namung lai gre aduna tampang na noi lau gre na santok posi masi tabi gano tagi hare gadi you go to the office RTI thabio right to information eki makhada you will get everything ukrul do hujik kari paikhali kamjong do hujik kari paikhali ukrul kamjong khata da handak ta lambi khatang sem da kasom tu sangsat tu tanglopal da crore lising ma ga sahum ni ne 777 crore ma adu 520 crore ma handak ki se handak khata da sanction to boda se yengo kamjong da mini secretariat kamjong gi se ai akhoi gi matam se lokhol ine sanas leikte ko mini secretariat kamjong ji loidore sangha garabasi ba akhoi nahan sangha basa sena toruga ready leire sangha ga dore adagi abha ima market kamjong gi completed adagi EMRS rihada
ready adagi hujik rihagi black dropping do hoi mate khara wali hai adu wax minister yauri mina yengbiro akoi laisio gi marai sidi takpa aduna adum thuna tharakani magi marai se adagi construction of diet center kasom kulen upgradation of 2 numbers of higher secondary school buildings kamjong and kasom the 2 number school under school phagaranjigi makhada kamjong ne kasom khulene school ani adagi 33/11 kV substation akoina tawgibasing ni ko se ade hujik project sanction tawrga leiribasina hujik no ja ngasai haibedo Sangsak and Technopol gi first phase gi crore changa ga niyama aduga phase thar gi crore chatet ka 764 crore ma adu punna kya thare means 1266 thare adagi maklang river gi thong opening of district transport office sigi mayam se a short period 7 years in the neighbor Koina Lord. In spite of COVID na sahi ani makaya manghan garban. Adagi hantak amuk illegal immigrant ga drug ka thimu dagi sahi ani mo mangis. Ado haidi basi mangna COVID ki sahi ani makaya mangna haidi ba Iran ji sahi ani pharak ka dore. Sahi tarit ki manung da koi government ki sahi tarit ki manung da sahi mari di mang kare. Only just we got 3.5 years working. Ado ikoina masitay da ikoina chingi area da semkal iba mayams. Kaino da koigi Jasami da sariba akoigi transit accommodation atay infrastructure mayam Ukrul ki sports complex Tangkulong ground da sage ta ubadagi matam da yena rakpadagi songi paksi ground da sage bani district sports complex adagi huji paksi ground su gallery do akoi na kat pani asuk sa tangkulong ground am leraga gallery do ngai ti entro kan fajana gallery ma sari do ji adagi ukrul da huji 7-a-side football 7-a-side astroturf football loigre Sanaba Hogre amusement park Shamkali Petriku College Hujik around 60-70 crore gi Thadar Hujik Petriku College Saris Lambi Sumaina Ukrul the Hujik Sing Pangde Sing problem lay Akoi Salaga no Masi Shiroida Dam Sarkan the Shiroidagi Ukrul Purkan Sing Natradi Ukrugi Projasing Sing Pangoidore Hujik Quake Shiroi the dam sai 6 crore sanction tawre other a chowa project Shamakanda Shiroi Kangaga Mange Tormoni Shiroi Lili Huji environment and the forest ki Torokana Yong Salaga Yongu Samkalido wasn't a railing seme Kunjama Yanga Koga Manaraga Mother hunting protect over Hujik Pazana Mana Masing Hore Saji Toe I want the Podotare Shiroigi Kunjasina means adukimatic equina semgot chariba sakali se equi aina haibudo sakot thorang manadra the development manager koi nushino poroi singatanga kunnamaga leka desiramaga desiamaga sakot manarba matamda aduga mutual respect equi masil se amaga respect tongnar matamda oneness silakadebani equi masin khangna de Delhi the Lyric number, Mapanda Lyric number, Mayam the Manipur Kaukre, Tangkul Kaukre, Maitei Kaukre, I could get Chanabi Kausale, Karanatana. Is it Tangkul Kamaitei Kanagadori? Leirum Munadori, Leirum Munabi Kanadori. Leirum Zenoin and Winnie Haya Queen of Queen High, she's so cananio. Madam Leirum Winnie, Wari Leirum Winnie, Tigalo. Like Hiba, Delhi, the Pamaga politics of Bushing.
Direct have a Delhi, the Pamaga politics of Koitugaina Honabasing, Pongabani. Nasi Queen, volume 1, volume 2, the Tankul Nakarai de Hore, Mate Nakarai de Hore, Tado Nakarai de Hore, Marin Nakarai de Hore, Mount Nakarai de Hore, Madugi Puari Ariba Ningtau Humbudraga Taretki, Maming Yawne. Loina Kami never sang a koi. Tinaba sange Narangi Manipurna Tekoi. Narang Shama Manipurna Teba. A koi desahi listening and Puari, I believe. History labor. Community Nekoi. A koi Yamna Maduna Ningasi Tankulbu, Pitribi the Campitobunga Makriba, Manipuri Singbu, Manipuri Zati si, Pitribi the Campito with the Wari se, a koi the ancient time civilization Europa community. Narang Kata Popanate, Narang Kata Sembele Banati. Aduna Chigi Pon Mayam se, a koi Yankana, Honori, Aduna Hujika Nosida, demands that I point out in a lage. Demands the Mayam Harisi degree college comes almost have you have any. Masisi Hujik, a koi young kindness Hananaba under progress. Tis a legal lady, Maji Honaba lady, have his may mamda, Maduki Hazabatanamage. Aduga Kogi opening of integrated checkpost model town Gimatangse. I call young Kana central government the Quitanari. Quilisio, I now am Musi, I am Honabukali, Takpakali, the project Kangi, Mahana Delhi, the Lirambagi, Ma project Kangi, Maram Kangi, Akoi Kara Wabi one, Mana la Alaga Takpa the Pamum Kangabuan, Waba, Adukakiwan. I think FCI go down, Gisia, Koi Sumso, Shoidan, Koi Center, the Irga, Moigi, the Amalani criteria, population Kayamlay. Share Kam Tawi, Kedawi, Karaida, Tobuya, Budumadugi, Lainekwe, Kevin PD, the Maduma Quitanaga, Aduga Belly Brisky construction of road from Sahong to Satrik for boxing and a football. Boxing a football. Ratio. So comes on the home surrender scenery, Hagin Harris. I sathi kara mini music mai dum adagi tourism destination sima ai ngasai hajagre koi masima yam kana seriously koi yenjari sida belly bridge ma sabase ai gi matam du da koi na sigi dam sagal ko matam du so koi wari kana sanagi masi kamaina lan sige na belly bridge ma sabagi wafam che dum koi khanar ga la ko ne adu yam kaino 327 meters hangba Sigi Sadorise. Aduna Masi Center gi Moigi MORT gi Kanguga exporting of Hajana Tanaraga. Akoi RCCD Aroi, RCCD Kamoi invest or Lady population product Kagemoju economically hot panina. Aduna Mastai the Kogi hanging breeze gi type to Karida. Carmina Toboya get a Simaxima de sure having a Moimandi meters of hunger Kungatare Changeba. Aduna Masimai exporting Tanner Gamasiki funding Karika Yanga, I Honage Haidana Masima Tamjerum Aduga Huziki black topping to the Mayamna Hanakanga black topping Hore Adagi Kanose SDO office say the total population of Kamzong is 45,000. There is already a proposal for development of SDC office building and a staff quarter for officials of Thawai Circle under Pungyar subdivision. It is located close to foothill areas. The distance of Thawai Pungyar is 77 kilometers. Aduna Masigi SDO office ship Taubra or center point Oibra Aduga Anuba Hangba Yagadra. Quick area wise hot Pamasangi. Aduna, Akoi SIngh is in a Waris in a Kunamuga Siam Lapa population thin noiba. Akoi Tampaki and Waris in a Plop Tasalaga Nakpa Anisiki Kenabani. Akogina Aduna Naina Aina BJP Sangbakanda
topographical need based budget darkar lai sing tam sam anana saukhat hanji haidana ina center dai propose tawun topographical need based maram ni tampaki dari khunnam fauna bese lambi thong lising tara thaba so lakh tara sangba crore tara sangba thongam sara phayeba akhoi gi di khunnam ga lamna bese lapnina madugi lok turen sing mayam lan banina double times triple times or 10 times paisa sangeba aduna maduna ni khoina kaino tawrise aduga hojiki amana 31 kaino ki dudi kaino ki mai gi dudi under process ta leire adagi hojiki lambi ma satrikulen gi belly bridge number simase PMJSY na hana paikhat po ramana aduna moi gi da amona paikhat padi yadre haidana haiba aduna ai hairiba khara si noina demand torokpa khungi silnau singna karina mayamna honorable MLA gi kuthangre demand torokpa posting duni ai gi site gi masai gi aina hairiba tourism gi samgat kadaba adagi power gi samgat kadaba lambi gi tawgadaba adu mayam sports gi already leire adu ngasi nakoi mayam na greenery si thambiramba adagi sidai leire atmosphere ground si am phajare sigi ground si grassy ground ni hena maru warise kano khoi sports ki organizing committee dai hajage internationally darkar na isi grassy ground ni astroturf nate astroturf ti temporary ki practice tawno bagi nga ki wani aduga tasengna ai khoi original di sigi grassy ground da sano hebni sidai da astroturf thajal ladi loi mangani senapati gumba yamna dry oiba koi stone nung atagi leiba dugi moigi lam kaino do town do senapati town do adu oiba gi astroturf thagi bani atai dadi loina grassy senapati gi su grassy tokdori aduna akhoi gi sigi su sigi grassy ground ji phajana hoji napi phajana hore to masidai da asi makha dagi ising singkhalo ising singkhana bagi plan kari do water resource minister leire adagi PhD minister leire ising torokanda kapo pungsang sangani maduda sanabaduni international level ki football tournament bok to boyani madu to boyana na ba ai site gi aduga khoi laminari bagi site gi masigi ground si phaju yam phajai masida wina sabana phani makha gi dudi ano buni na nungai roi aduna lupa crore aniga makhai changba gallery ama tangkhul islinau tangkhul aje katamrok long southern tangkhul student union gi kuthang da sports lover sports bu yokhat piriba youth singbu sanaroi singbu puning thogat piriba alaman singi favor da ai athuba matam da sanction tawraga masidai da gallery yauna semna na bai tawra age haiba wafam simai thamjarumge aduga ngasi lairik ani khak phongbani amana state of the no manipur sigi sima yengbiro then ekogi achievement last 6-7 years the achievement schemes layeng ba leiram da ba layeng na bagi paisa leitera ma mitam mapi targa leiram ba kaya Ayushman Bharat ki kata si minister Haksel ki tengbang ki kata lakh ani lakh manga pir kana free the layeng gi ba Manipur sarkar na khoi ne horok padagi si minister ki Haksel ki tengbang ana free the layeng han bagi scheme je hugorok padi hujik phau pada mioi lakh ani gi mathak the layeng gare crore sani ga marfu hai na government na free the puthok pi gare mayam ge gas phangam daba so many things adugi mayam dugi details sing da karam jaga da kari paikha lige khokal ge haiba scheme sing niko si minister gi government gi scheme sing haiba book ani se gi ayam ba phangani aduna mase kong sablo buyo adugi any grievances darkar leibo sing strike ban tongno gum je khoi
walking season yam teli koi Manipur gi only 6 months ka dani walking matam 6-7 months atai di no ngata ta lai banina aduna thamanga troki koi thabuk tawna na bugi matam phangba sida lambi semak poda oiro amagi oiro koi disturb tawna da ba association sema ka thingbi tawbi sema si tawna da ba senapati yengo adaki madik fajina develop tawre hujik senapati da hujik wrestling gi indigenous wrestling stadium indigenous games ki lupa crore tara mani sang sare adagi huji multi story car parking Manipur am ta laitri first of its kind ne huji kano da senapati da sagalli triple IT logi dore senapati gi sigi ado huji koi anu bada crore samagi project ama Singh district manga da koi gi ukrul ne senapati ne Tamil ne Chandel ne none yaubra yaudabra sorry district manga da koi gi Dr. Singh anaba layeng matam da khitang aruba na bola ka na Imphal pudadi ade Delhi pudadi ade Guwahati pudadi ade na tobudo madugi machinery yauba MRI yauba aduga specialist doctor specialist ne yenga da CT scan gi priority piba atuba matam da ukrul amadi district manga da thaba horagani aduga loinana district headquarters Singh district headquarters khudingma concrete road cemented concrete road headquarters loin tharagani madugi hayeng launching Tamenglong da koi cabinet meeting ama torga hayeng launching togani aduna koi development asase education health road connectivity employment laire yam hangaga leirabani Manipur gi sarkar na mai wonjen biyo atopa sarkar do ngang matam gratham go Manipur sarkar gi thabuk mayam ko rimne startup akhoi ukrul de startup ki kayam phawre huje morok ki adi ngasai kariba khoi gi a3 keno do nungi saba sapu sabdo loina adigi haigi chocolate sabagi ukrul da ko ki tangkul single le talent angak pani ado international level da focus pi bang amme mokoi ado hai using jagi gi government gi khoi gi startup ki makhada adagi business sports ki makhada khoi difference ki mayama hoge khoina madudagi moi khudong chab lo hai aduna laibiri ba youth singju silino mayam su thabak phangre khotre na puning hanbi gano makhal kaya gi scheme khoina government na one family one livelihood family em le ragadi hingdaba yade na koi 10 lakhs ki loan lai madudai da koi 30,000 means 3 lakhs akoi keno da free gi grant hoina project yauri so many things aduna high representation government ga matam gi DC khangde lairiba administration sinu ga tied up tobira ga hoji miyam gi numit hodo labani miyam gi numitu da sangaga noina apamba do DC unaraga adagi SDO unaraga moida haibio birth certificate resa tobio we indigenous people have to be very careful akoi government ge one notification thokrabani birth certificate amani death certificate ani se electronically digital resa tobugi compulsory goirabani maram there so many influx uncounted aduna koi indigenous people sing minority oira phoya bi khudong saba leitabnate khudong thiba aduna koi madum so koi mind gi lokhokono khanasi haibnate saina kadabnate formally constitutionally akoi gi hana me horon gi legjara iba koi mayam se punna leiminaga protect obiramba makoi gi damuk da lambi yat piramba haibudune as a politician as a leader ekoi na tabudabs ana wafam kharsi thamjaraga sigi jaga sida dum sahi khuding gi pangthok odi noi gi hong dran tobra ikhangde ado hong tawragadi hong aga stadium sabadi ngamoy sida hana sigi yam phajare sigi ju ubada ingonda I am really impressed aduga hujik aina haijariba maina lampak se noi darkar leragadi angang jing tharke
लंपाक से करमायना ग्रासी जे फजना हवनगदगे करी करी तौगदगे हाबदो फुटबॉल गे अखोगी खमल लंपाक सेनरीबा हुजे अखोइना मणिपुर दसु ग्राउंड 13 खक लौखलिएबा स्पेशली इंटरनेशनल लेवल सानबा याबा मनुंग मखादा ड्रेन गा हापा अदुगमगी मवंग सेमगा फजना तौबा यानि सिदि अदुना वाफम खरसे थमजरगा मैम पुनो मंगोलोबियो अनोब सही लाखपदा मणिपुर पीस लाखपो ओइसनो कोई मैम नुक्सी चानना मतोइना लेगदबनी साउखटपा मानगदबनी कोई मसेन रेस्पेक्ट लेनगदबनी अदुगा सोइखिबा लानखिबा यावरुगसु अमन अमबु वारी वताई सानरगा nganagदबनी अखोई ईश्वरना अखोइबु पुन्ना नुक्सी चानना लेमिननबा सेमकपनी अनु वाफम खरसे थमजरगा आई अमोहना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी बोई ब्लेसिंग पिजरी मंगोलोबियो सानरोइसिंग असोय ngam यावगना माइ पांगना टूर्नामेंट मिट से पांगथोप ngambोइबियो अदो आइगे साइटगी पैसा खरदे पुरगा लाकपनी पलाक अनि अहुम गुम्बाई मतेंग पांगजरंग बेनोकी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के साइटगी कोई लाइव सिंजे मिनिस्टर एमएलए सिंजे खरग्रम मिनिस्टर एमएलए दैदे हापा रोय द मिनिस्टर सिंजे मोइसु मोइ दैसु खितंग खितंग मसा मसा हाफलगा को नंग यंग्स थैंक यू जय हिंद थागचरी ngasi ekhoi haijarubada harau harau yabiraktuna thauram asibu mapung fahanbiba amadi chumlaba kanaraba wafam kaya thambiduna ekhoi bu pukning lausin oihanbiba amasung development mayam pubirakpa masigidamak ikai khumna jariba honorable chief minister bu hanna hanna thagatpa phongdokchari